Ratko, ovo nisam očekivao, evo. Pa, dobar dan, Ratko. Dobar dan i dobrodošli u Daruvarske toplice. Hvala. Evo, čestitam, jako lijepe vijesti. Prvo nagrada, prva na danima hrvatskog turizma. Sad ste se vratili iz Beograda, pa šta je to? Same nagrade u ovim toplicama? Pa dobro, rekao bi da ova godina za nas je stvarno top. Evo, prvo nagrada u Rovinju, gdje smo dobili nagradu da smo šampion zdravstvenog turizma u RH. A evo, sada smo se vratili iz Beograda, gdje smo dobili nagradu stručnih novinara koji rade u turizmu, gdje smo također dobili prvu nagradu za kvalitetu i inovativnost praktički u cijeloj regiji. Pa evo, znači radi se o nagradi za cijelu regiju, zapravo tu je unutra u konkurenciji bila jedna Slovenija koja sa svojim toplicama uvijek visoko kotira. Velik uspjeh. Je, jako lijepa nagrada, regija dosta široka, naravno uključuje i Sloveniju koja je izuzetno jaka upravo u tom segmentu zdravstvenog turizma. Naravno, osim zemalja, ajmo reći, bivše Jugoslavije cijele, tu su u konkurenciji bili i Rumunjska i Bugarska, tako da evo za Daruvarske toplice je jako vrijedna nagrada. A šta smo rekli onda, šta je zapravo to što Daruvarske toplice čini drugačijima? Evo, po čemu ste pobijedili, zašto? Pa ja bih rekao da prije svega ono što su gledali i što se tiče nagrade koju smo dobili u Rovinju, a i praktički u nagradu koju smo dobili u Beogradu, gledala se kvaliteta usluga, novih usluga prije svega. Mi smo upravo u tom segmentu uvođenja novih usluga smo napravili jako veliki pomak. Odradili smo puno toga digitalnog, zelenog, održivog. I praktički, kako bih i naravno cijeli ambijent u kojem se Daruvarske toplice nalaze, sve to kad stavite na hrpu je naravno utjecalo da smo upravo iz tih razloga dobili prvu nagradu. I mislim ono što je meni tu zanimljivo, jedna ste od rijetkih toplica u Hrvatskoj koje su smještene doslovce u centru grada. Je, da. Jedni smo od rijetkih i to je prednost koju naravno svi naši korisnici koji dolaze kod nas upravo to iskazuju kao jednu jako dobru stvar. Osim geotermalnih izvora, dostupnosti u centru grada, što još čini Daruvarske toplice posebno? Pa najvažnija karika u cijeloj toj priči su naši ljudi. Znači, bez njih sigurno ne bi bilo ni ovih nagrada, ni silnih ugovora i praktički cijeli taj tim koji je na okupu, nas 260, ja bih rekao da je najvažnija stvar Daruvarskim toplicama. Zanimljivo je da ste kao Daruvarske toplice i partner Hrvatskog olimpijskog odbora, dolaze sportaši na terapije, na liječenje. Jesmo, to nam je u biti najbitniji ugovor koji imamo sa Hrvatskim olimpijskim odborom. Praktički i taj ugovor i ostali ugovori koji se vežu na taj glavni ugovor nam u biti i daju održivost koju imamo i u biti stabilnost na samome slobodnom tržištu praktički za sljedeće 4 godine. To je važno spomenuti da imate i odličnu suradnju sa gradom, institucijama. Da, to nam je u biti jako bitna stvar. Imamo odličnu suradnju, naravno, sa svojim osnivačem, vlasnikom Bjelovarsko-bilogorskom županijom, koja nam daje podršku u svim našim projektima koji smo do sada radili. I naravno, tu je i grad Daruvar gdje se same Daruvarske toplice nalaze, gdje imamo isto stvarno super suradnju. A sad smo evo pred toplicama, pa hajmo malo vidjeti šta vi to tu nudite da je najbolje u Hrvatskoj. Dapače. Idemo. Ratko, ovo nisam očekivao, evo. Skoro je kraj 11. mjeseca, ljudi se kupaju vani. Da, lijepo je. Pa dobro, i kad je puno hladnije, ljudi se kupaju, u svim bazenima je termalna voda. U biti temperature su stvarno super, vrlo visoke, tako da se možete kupati kad je -10. Koliko je tu temperatura otprilike? Pa negdje oko 33-4. Znači najgori dio je izaći van. Da, tako je, da. Fenomenalno. Da, fenomenalno, da. Voda isparava i pogotovo kad dođe noć, onda taj efekat je u biti još izraženiji. A recite mi, evo, dok smo pričali pripremajući se malo, rekli ste da ipak niste skroz zadovoljni, vi bi još malo to proširili, pa ste se prijavili na ovaj NPO projekt državnih i europskih fondova. O čemu se tu radi? Radimo jedan veliki wellness turistički sadržaj, praktički novi objekat, gdje evo s ponosom možemo reći da ćemo unutar tog objekta imati pivske kupke, hrastove kupke, covid centar, cycle centar, yoga centar, puno novih usluga, puno novih proizvoda i rekao bih da evo ako uspijemo dobiti tih 17 milijuna eura i ako uspijemo taj projekt naravno okončati sve do kraja, mislim da će Daruvarske toplice doživjeti svojevrsnu renesansu. Mislim da će pivske kupke biti jako zanimljive svima, samo da vam ne popiju bazene. Ma neće. Pivske kupe ja mislim da će to biti top priča.